Inka mina tintsahe kuphela wara ya khumemberi inhlekana Afrika Dzonga inhlekana mingisiro mngana lona FM na kuhlekanisa kolonga ngisela xitichi xiriko namutlha i ravumbirhi siku ra vumbirhi ra n'hweti leya ya Ndzati lembe na magidimbirhi makumembirhi ntlhanu mina ni khalanga Pet Mathebula ni warisi mati wa Jim wa xitlangu maxingiritano wa Jejana makunela wa Ndandadzi akwamukela mingisiro me inongonoko Afrika wa vulavula ka mngana lona FM makomba ndlela mahungu ya tele ku katsa na ku va a South African Communist Party va kombisa ku va huma va lava ku ya tihlawulela va ri voxe hi tlhelo lerin'wana va humi ka vuxaka ni vo huma ka timhaka ta ku se navo va ta va phikizana na nhlawulo kambe loko wo la ta kombetela i ku navo va SACP va hoxa xandla ka laha hi nga kona tanihi tiko hi ku a va ri koho va holobye va kona va Thula Sinesi va Zokwana hinkwavo lava va Manamela va Dr Blade Zimani hinkwavo ku hlaya andla ka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka mngana lona FM komandlela se sweswo mungisiro mina se na loko va kha va vulavula hi ku va suka vandla yini swin'wana na swoswo va fane va tsundzuxiwa ku se mara misuka hi leri nga yini kambe hi ku na van'we mikoho kwala ka ku lahleka loko mvulavula ku ku se vandla ri lahlekile ra hi kona la sweswo swa ku tani kumbe Tripartite Alliance ya fambisi swona lexi nga langutisa so se ta twangwe kun'wemeri yini eka timhaka leti van'wana va vutisana ku kahle kahle i yini swa vucommunist leswi swi nga koka Communist Party loko i languta vanhu lava va nga kwalaya se kumixana na sweswo hi nga vutisa na le ka n'we swirho swa Communist Party mi hi pfuna ku twisa mhaka yeleyo ku kahle kahle mi ngo phikelela timhaka letiwani ongeti se na n'we mo fana na mavandla ya lama ya nga yantshwa hambi hi wahi ku na vandla rintshwa kwala Afrika-Dzonga hi ku mavandla yo tala ya vanhu va lava i va vona ku kuwa a va kha va tikayakayela hala va sukile va kayaka hala sweswo swa ku taniya se ta twa n'wina ku mi ri yini nomboro ya le ya ntolovelo kasi yin'wana mhaka leyi kumbexana hi nga ta tsakela ku twa yona i timhaka leti ta ku vukungundwani veri byo byi nga le ku hi duriseleni vutomi ya Afrika-Dzonga vukungundwani veri byo byi nga le ku hi duriseleni vutomi ya Afrika-Dzonga se xivutiso ku ta va ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo loko mina a ni kha ni famba na un'wana tolo hi ri la patwini a ku wa tiva hi khalanga loko mapatu hinkwawo a endliwa hi Sanral a hi ta va hi ri kahle ni vona hala ka patu leri nga le ku ndliweni hala ka Mageva ku ya ka Makhuva ku na valungu ni vona hala ka patu leri sukaka ka Thomo ri ya ka Hlomela ku na valungu va ta ku va suka ka Salra un'wana tlhatlhisiwe blow a nga ri ndlangi kahle mina se ti vutisa ku loko ku ve swi tani swi vula yini vakanyini hina hi ri vantima hi nge swi koti veri ku ta tlhe ku languteka mali yo tala leyi nga ta pfuna ku hetisa sport center lexi xi nga se hela ku la a Polokwane kwala Polokwane kwa hi ku ya hi hungu leri nga vuriwa hi mayor kambe xivutiso ku loko va tshama hansi va ku se hi lava ku ndla sport center kumbe lexi nga ta languta timhaka ta sport ta softball a South Africa swi vula ku yini softball i ntlangu wa njhani i ntlangu wa njhani hikuva van'wana va ri vukorhokeri byo laviwa ntsena ku ta kota ku kuma ndlela yo humesa timali hina hi tshama ku la Polokwane swi vona ku loko a vo lo sungula va lunghisa lexi na lexiya kumbexana sa softball a swi ta ta ndzhaku kambe n'we mi swi tiva ku hi byeleni hi le ka 0860002543 rin'wana hungu leri nga koho hi ririya ra ku mutshamaxitulu wa African National Congress a Limpopo Bete Haiko a swi ta va swi ri kahle ku ni yimela tlhelo hi ku mina na swi vona ku ti-conference leti ti nga le ku fambiseni swona ka region ti nga va ti nga ri ku fambeni kahle mi ni byela va Musanda a ni ta tsakela ku bula na vona loko va kuma nkarhi va ta ta ti bulela va hi byela ku va titwa njhani loko xiyimo xi te tani va Musanda vo Rubin Madaji loko mi va vona kwala kusuhi va byeleni ku ni ta tsakela ku hi ta burisana hi mhaka leyi hi twa ku va titwa njhani tani hi ANC Limpopo loko xiyimo xi te tani kumbe va hlamuli loko matsalani loyi a nga tsaleriwa papila a nga se hlamula ke ku ri yo pfuta a ka pfuta la tikweni leri swi swa pfuto ma hi yo mhaka ni tshama ni kha ni tshinyana n'we mi rhumelana ku ti-video tete ya to mi rhumelana mi nga hi ku ta pfuta na tona a ku na xi nga pfuteki la se swin'wana swa leswi kumbexana hi ta tsakela ku hi twa n'wangulo wa n'wina eka xona Mthokozisi Maphisa na hi ta swi tiva namuntlha ku hi mpela swa pfumeleriwake ku a suka ka swihehlo leswaku yena i wa khumbeka ka ku dlawa ka Senzo Meyiwa
kambe sweswi a hi sungula ni twa leti mi nga khoma tona hi le ka 0860002543 ni vona un'wana a tsala papila na yena a ku open letter a ri kongomisa aka meyara wa executive mayor wa Vhembe a ri mukhanselara mina he yi sukile laha ndlela kambe hi ta twa n'wina kumbe ri yini 0860002543 se hi hafu ku bila awara ya 12 hi lava ku hi languta hi timhaka leti tinharhu leti SACP na timhaka leti ti khumba ku tshika kumbe ku yimela tlhelo ka mutshamaxitulu wa ANC Limpopo timhaka leti a hi ta tsakela ku na n'we hi mi hoxa xandla ka tona timhaka ta vukungundzwani lebyi vengeri byi nge laku vutomi byi tika Afrika-Dzonga swi nga fanelangi i mhaka leyi kumixana hi ta tsakela ku va hi fika kona hi ndlela yaleyo kasi hi hafu ku bile awara yan'we ne hi hafu ku bile awara yan'we ni lava hi vulavulanyana ka ntsongo hi timhaka ta ku loko mo swi xiya ku na tikhampani to tala ti nge le ku vulavuleni hi timhaka ta ku deliza vatirhi timhaka ta ku pfala timhaka a ni tivi mi vona onge mfumo wa Afrika-Dzonga wu nga va wu kha wu swi teka hi xiyimo lexi swi laveka ku swi tekiwa kona ku ne ku endlekeni ka swin'wana Afrika-Dzonga leswi nga ta hi tikisela ku ya mahlweni ke timhaka leti ta ku kala ka mintirho leti timhaka leti ta ku va vanhu va kha va heleliwa hi mintirho leti mi vona onge Afrika-Dzonga kumbe mfumo wa hina wu swi teka hi ntikelo lowu wu swi faneleke ka n'we mi nga ka SCM ya le henhla hi nga ku va swi teka serious hi ku vona ka n'we onge ta ni hlangana na mahungu ma kha ma kombisa tindawulo ku ti le ku vileleni kumbe mfumo hi ku angarhela kumbe president hi mhaka ya ku va ku kha ku twala ku tikhampani leya ya steel company yi nikiwe mali va ku i bail out ya ku yi nga retrench vanhu kambe xiyimo xi njhani se mi ni vulavurini ni gcina kwala se ni la ku twa n'wina 0860002543 kumbe mi katisa rito ka 0657443911 na tshembisa ni ta ri teka riqingho rero kambe ndaka lexi ka munghana ka tika ku nghena ko ho fa fu lwela man butpete na khombanya le ya sport ground xa malona xona Apple kwa ya hi wa vutlhanu a ni suka la xilungwini ni ya kaya ni nge le phakathi ka doroba mata himpela swi nga swi vulavula swa ku n'wina mi tshama kwala Apple kwa ni kota ku vona swin'wana leswi swi swi swo antswa than sport ground loko ni gonya ni jumpa la ndo mari ndlela yo nghena kusuka la tipo mo sisi bet ni gonya ka ni jumpa hi ta tshama tshusho tsonkongo la Alandros Mari magoji lawa ma rush kitala timboto ka wayile ka doroba swa vava hi swa vava loko a vona nga va hi lungisela patu ra nkoka tiambulance swilo hinkwaswo swi famba kona ti lavaka hikwala va ti-service va famba kona henhla patu rero kambe ni patu ra lunghisiwa ivi ri va na vutomi byo karhi se mi kuma nkama lowa loko va teka xiboho xa ku va hundza va ya languta timhaka ta ku va na softball a va swi vona mapatu ya ma tshamisekile madokitara ka malama nga ta ma kha ma lunghisa xitichi xa softball bootpet ma ta ma kha ma ku famba kwala henhla magoji mo ta ma khoma nyanyisa loko mi vulavula hi matiraka mina loko ni fika la Polokwane se khale nyana hi 2008 Landros Mare a ku nga fambi tiraka a swi tlhe swi tsariwa ku loko tiraka yi ze yi va na ntikelo wo tani a yi ngheni la mara masiku lama ka ha ri na xiphiqo mo to hindza kwala titiraka ti pfa ti hakana kwala xikarhi ka Landros Mare ti hakana swimovha leswitsongo swa hina swa vusiwana ni matric kese bootpet eko vutomi swi va swi ri swikumbexani na vo va masipala va fanele va hi byela siku rin'wana ku cince yini a swi tiveka ku tilori a ti ngheni hi Landros Mare leti ta ti mi ti vitana yini n'wina mi tirhela hina hi ri ku code 14 van'wani va ri ti-interlink sweswo a ti nga ngheni laha a ku tsariwile ku tlhela ku va na mfungho wa ku laha tilori a ti ngheni kambe masiku lama se ta nghena a ni swi tivi ku endleka yini kambe i swin'wana swa leswi kumbexani hi hetelela ku kumbexani hi nga hetelela ku hi swi languta ku ya mahlweni kambe hi ta twa n'we 0860002543 n'wana mi yingiserile nhlekani ayi minjhani bootpet buta mina hi pfukeni n'wina minjhani ayi ni vulavula na xitala vito la Dzamini TZN a hi mi twenini ya na nkarhi ni langutile ma-politician ya Afrika hinkwawo ya tirhisa swilo swo ka swi nga hanyi ku va ya luta because swi endliwaku swi nga heli va swi toka swi nge heli i ndlela yavo ya ku luta ku na leswi vo vini va nga lo tisayinela va ku leswi hi ta swi endla ku na umtsumbuko
Mtsumbuvu u vutisa n'wana ku Mtsumbuvu yi tirha yini ta ku byela ku a ni swi tivi ivi mehe Mtsumbuvu na NYDA yi endliwe yi karhi yi ni fita mara sweswi ya ni hini fanele ku takiwa vutivi va ri ha jikajikiwa already swi va hindrile swi expirerile mara vantshwa va le ku tikeni u ku vantshwa lava a va ha tiyimisela va rhobana tihosi ta ri va hi byele hi freedom va hi byele Afrika hinkwayo ku na hosi leyi vulavulaka sweswi nge tshembi ku eMozambique ku na hosi mara hosi yi lo hwi South Africa ku na hosi a mi nge tshembi ve lo hwi ma-politician namuntlha va rhangele na tihosi Afrika hinkwayo lero leswi nga te tani loko vanhu va ntima swi languta hina like South Africa a ri na phati ya valungu ku va ku teka mfumo hi nyika valungu va fambisa tiko hi yale because kama n'wana vote u fika loko ta vote kambe mi vula ku i valungu ntsena va swi kotaka mi nge swi koti ku phela ku na mavandla man'wana mi si tshama mi ma ringeta wona mi nga ma ringetiku hi mhaka yini mi ngo zemi ku mi lava valungu okay ni fike so loko ni karhi languta Mozambique ku ri na phati a ku na phati ya valungu South Africa a ri na like okay South Africa i valungu va lo famba a hi ta va hi fikela nge yi wekuwa la South Africa hi nge ta hanyiwa hi laha nga khoma mulungu hi nga xisani sweswi a mi vulavula hi patu n'wana ri nge le ku endliweni hi sandrali muka ku ri na valungu munhu wa ntima u yiva mali a ndzeni ka forum yi tshwa hi lobby hi ku bridge gate mulungu u yiva mali a endla business a thola vanhu va ku tala loko u vutisa munhu wa politician a ku byela ku mulungu wa yiva mara mulungu u yiva a endla business politician u yiva mali a veka ndzeni ka yindlu loko a heta ku nyika xikipa a ku vhipa sweswi mehe loko ni vhota ni vhotela i PWP n'wana wa politician u vhotela ku nghena ka government komba ku yini munhu wa ntima wa tsandzeka sweswi loko na SABC yi hlakarile ka mfumo wa munhu wa ntima ka ha ri na valungu ku nandzika sweswi ni na freedom ya ku famba mi na freedom ya mali hi ku kamba luwa a hi hlupheka mabunu a ya hlupha swigevenga loko menikulu a va ku le nkoveni ku hetiwe vanhu hi AK47 valungu va fika va ba un'wana na un'wana ku hava mulungu la nga fika bukutela anyone ni metwe inkomu bere hi nga xisani emingiseri loko va vula sweswo a ni tivi va fike njhani ka xiyimo xexo lexi kambe a hi twi wena mingisi ro mena 0860 002543 loko hi thawuza hi khankha hi ri na gome moya wu tshovekile u na kulori u swakudya swa moya ku tshwutshwisa mihleketo u xambulele loko vutomi byi veke mun'wini na khokholo hi nkarhi wa xidzedze u nyoxisa na rirhandzu vuyimbeleri a byi tlangi mpfumawulo a wu mvungunyi vunanga xikongomelo ka hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na khalanga Pet Matebula emakumambirhi muna timinete ntsena ku bela ora ya 12 na kona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani ayo bosi njani hi pfukile hi ngo vona sesi aseke a khenza me vulavula na Rambi Mahoro kusuka ka Magomani ni na problem nyana ku ya hi vukungundwani lebyi nga ku endlekeni lomu ka ti-department ta kokolomuya kasi na problem ya huma sweswi swi kahle ku mi nga angarheli kambe hambi swi ri tani mhaka leyi ya ku ri leyi hi lava ku ya vulavula hi yona hala ntsungeni wa wara ka hafu ku bila wara ya 12 kambe a hi mi tweneni mi ri yini n'we okay mana mina va ta va huma Mozambique good test va free pass va teki pass aka huma sesi aka Malamulele so sweswiwani a va koti ku cinca pasi kusuka ka Green Book ri ya ka lera card va ri pasi ra vo ri blokiwini mhaka ku va share ID number na munhu wo karhi so loko va ya a va jikajika va nga va byeli ntiyiso mara sweswiwani ku hi mhaka ku va hava exemption va lahli phepha rin'wana kwalaha famba na pasi leriya ingaku so loko ri lahlekile va ri va fanele va applya xilo lexiya aka internet case va fanele va hakela mali ya 1700 a vhengeleni ro karhi kokwalaho ka Malamulele va ta kota ku va aplayela xilo lexiya xa zemixini kokwalaho ka Malamulele se so a ni swi tivi ku Home Affairs ya tirhiselana na internet case na hi leswi a nga ta tiva swona ngopfu ku swa koteka na mara n'wina mi ta vutisa hina haleni hikokwalaho ka yini mi nga vutisanga kwale ka Home Affairs ku okay leswi mi nge ni ya tirhela leyi hikokwalaho ka yini ivi va mi nyika swivangelo
ani yin'wana ka mbula phela leswi n'we mi swi vurisaka so mi swi vula ungati hi yo mhaka ma vulavulele va ri mi fanele mi katsana leswi va venge i context sesi wa mina sesi rhandi mi te sesi rhandi wani mi fanele mi katsana context ya ku mi swi vulavula mi ri ka mbangu wihi swilo leswi swi nge endleki va fika va ku loko mi hakela 1000 yini mi hakela munhu loyi mi nga ta ya ka internet cafe ya yena kumbe mi hakela 1500 kumbe mali ya 1000 yi ya ka Home Affairs mali leyiwani a ni swi tivi ku yi hakeriwa Home Affairs kumbe yi hakeriwa munhu luya fambani mi ya vutisa sis ku na swilo swo tala mi nga swi tiveki yanani ka Home Affairs mi ya vutisa ivi mi kota ku vuya mi kha mi tiva leswi mi lavaka ku hina hi mi pfuna hi swona hi ku sweswi mi na swilo swo tala leswi mi nga swi tiveki se famba mi ya sungula mi vutisa ka Home Affairs minkarhi tala i ri hina ritu eka lava ri pfumalaka loko ku ve himpela u ringete ku vulavula na vanhu i kuma a va ku yingiseli kambe loko va ku yingisela vutisa vona hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka aye Khalanga Mpfukeni bota mina hi pfukeni n'wana minjhani hi pfukile ma na khensa swinene ku na swin'wana a ni swi vuli mara ku tolo nga ku mi yi thonchile lo kahle ni vhe ni nghena ni vulavula ma vo mina timinete timbirhi a hi mi twenini okay ni kwetolomi ku Xitsonga va dlaye xinhompfu la mara ni ku vutisa ku xinhompfu ni ku veni ku ho leswiya swa ku loko munhu a ta vula ku toma se mina ni na problem ka mavulavulelo ya Xitsonga xa hina a nga ri se language ya hina yi la ku fana na xitatha lapa xin'wana na xin'wana munhu wo vulavula as long munhu i xi twa ku ala u ta ku yini xikombiso loko ku ri mina ni ri swona ku ri ni lava ku famba ni nge vuli ni ku ni ta famba ni ri wexe ni ta famba ni ri nexe a ni ku na kuleti va ku na munhu wo sungula wa mbirhi na wa vunharhu ente sweswo vanhu vo tala va kayakaya ha swi twa ku he a hi beleni mavoko hinkwerhu a hi beleni mavoko hinkwenu kakhulu kwalano mi kuma ku munhu a fika a byela nsati a ku ri no na famba namuntlha mara a ni fambi ni ri wexe ni ta famba na vatirhikulobye va mina ku ri swin'wana swo hlanganana a swi ha twisiseki ma vona mani ku ririmi leriwani hi nga ri teki hi rini la xitatha lapha khale ka language ya le mayini a hi vulavuleni kambe boti a mi swi tivi ku ririmi rin'wana na rin'wana ku na vanhu lava ri vulavulaka ivi va ri tshova ririmi a ni ririmi ro tshoviwa se ku na la phela mi nga rivali ku a hi hinkwerhu hi ri vulavula ku ririmi leri ri nga ra hina matsiva se lava ri nga ri ku ra hina swi vula ku hi ta endla yini hi ta ri tshova hi yo mhaka mi twa van'wana va tshova xinghezi hina hi ri tshova hi hexe and ali hina Vatsonga na Machangani hi hlanganile ma vona mara anti loko ri ku ma swi twisa ku hambana ka Vatsonga na Machangani ni hleketa ku na swi twisisa kambe hayi hi ta vulavula hi yona matandana nini yi gadzeni kwalano hi ku yaleyo yi lehile hi la ku yi nyika nongonoko hinkwawo hi vulavula hi yona hi lulamisa ririmi ra hina i n'hweti ya swona leyi ni ta vuya na masiku ra kona Khalanga ni khensile boti wa mina khensa thank you inkomo sweswo mi ngisiro ala hi ntiyiso hi twa ku no a hi beleni mavoko hinkwenu hi vona xitwalaniso lexiya hi hinkwenu kona ku na munhu wo sungula ku na munhu wa vumbirhi ku na munhu wa vunharhu kambe hambiswiritano sweswo swa va dokodela Usinga na va dokodela Nkhwashu sweswo hina va ku hina ho tibulela a hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 na tatana Hlulani Fanuel Magayisi n'wamapurasi wa mahafukhada mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ya timhaka ta n'wina ti tele Khalanga tinhlokomhaka makuveni rumbirhi timene tintsene ku bila awara ya 12 van'wani va ri SACP yo lava ku huma andzeni ka yo n'winyi na hi ku matsundzuka hi nkarhi wa vurhangeri bya President Zuma ku va tele njhani lava va humaka SACP va ri swirho swa cabinet se swi vula ku loko yi huma yo huma ndzeni ka yo n'winyi
swilo hinkwaswo leswi hi vulavulaka hi swona ku kumbexana swi kahle kumbe swi kahle ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga na va hoxile xandla se va la ku huma ndzeni ka swona na se i mhaka leyi lava ku n'wi mi nghena hi vulavula hi yona yaleyo timhaka ta ku yimela tlhelo ka tatana Stanley Mathabatha xana swi nga va swi vula yini ka vufambisi lebyi nga koho bya vandla ra African National Congress a Limpopo i ya vumbirhi leyi lava ku vulavula hi yona ku na ti-project to tala leti endlekaku xikongomelo va ku ti lava ku pfuna vaaki kambe ti nga heli ivi xiphiqo ku hetelela ku va timhaka ta vukungundwani na va SAFTU va vilela hi swoswoleswo se hi lava ku ta twa n'we ku loko hi languta vukungundwani hi ku angarhela lebyi van'wana va nge byile ku hi onheleni xivutiso i ku ka xiyimo xa muxaka walowo ho ka hi nga swi voni ku vukungundwani ho ka hi nga lavi ku vulavula hi swona ho ka hi nga lavi ku swi landzelerisa ke se timhaka ta tinharhu ntsena lava ku hi dzikanyana miehleketo hi toho n'wina varhandzini na valandzeli va timhaka ta politiki ta tiko ra Afrika-Dzonga leswi mi swi endlaka i ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula hi leyi mi ni bela riqingho ka 086 000 2543 086 000 2543 kumbe mi kandziyisa rito kandziyisa wa n'we nga hundzi minete hi nomboro leya 065 744 3911 na ingeta nakambe 065 744 3911 hi ndlela leyo hi ta kota ku twa tlhelo ra n'we ra mhaka mi hi twa ku n'wina mi ri yini na tshembisa na ri teka riqingho rero kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi Phalaphala FM Royal Heritage Festival eNandoni at the 13 September 2025 tinqambi ta n'wina hi Lady Makhadzi Sinampaka Benny Mayengani Shandesh Dr. Colbert Mukwebo Ina na Shebe Mabena Scorpion Kings kasi na van'wana vo tala matiketi ya kumeka eticket pro kusukela ka 250 twana eri Phalaphala FM Royal Heritage Festival eNandoni 13 September 2025 Rojena Rotakara #aunosara hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM kume biri ntlhanu timinete a hi se ba awara yan'we a hi sunguleni ne ya hi nghena makeni a hi endleni leswi hi nga dyondzisiwa swo xikolweni loko hi dyondzisa ku tsala switswalwana va ku hatla ku nghena makeni hi lowu sungula nhleka Aye kala njani? buta mina hi pfukeni minjhani Ya mabunda kwala ka Malamulele. Ngakuteka ya ka SACP. inko mhlaka Loko langutini mhaka ya vukulukumba Sulumapayila ya lolohisa yeta matimba leswi va ka xiboho lexi va nga xi teka ende loko va hleketile ku maybe va ta kuma kha va ya palamende a va fanele va languta ndhawu ka ti-election ti nga va kona ka mfumo wa muganga Bloemfontein in first time ku va wina yini va tlhela va langutisa kwalani a Seshego ka ti-buying election ku va wina yini ende loko hi langutini loko mi langutela cabinet ku na ti-members to tala ta SACP xivutiso xa mina i ku xana va ta stopa ti-members leti ti nga ti-minister ke va ti humesa ivi va ku ANC na vanhu va vona ntsena ke hi ku na kwala Limpopo deputy chairperson nga Dr. Popi i deputy ya SACP lo mlangutisa ka national ku Dr. Blend Mande va kona no lo hlamala tolo loko va ku va susikulu kumba Gwed Matashi bo Botman na mela ba kona bo Thulas Ngese ba kona panyaza leswi ba kona ba tele ngopfu kambe lo se bona ba decide ku va la ku huma ba temela hi voxe va lo vona yini iko ka swiboho sweswi nga swikelela a hi swi tekana a swi tekiwa na vona iko wa sweswiwani sini va ta hi kuva vhanga ya vona yo ka yi nga twiseki a hi swi tivi kambe va ri a ni tivi ku ni ta va ni swi cincisa xiswona ke kambe va ri va karhata hi ku ongeti vandla ra ANC ri na a ni tivi rito ra kahle i Ntshiva Makatla Mpukwirimba ku nga va ku ri yini kambe rin'wana ra sweswo hi va ri arrogant ku twisa ka mina kulukumba vana swilo swa vona kulukumba Sulumapayila loko maybe na vona vo tikuma kha va navela ku blue light a hi swi tivi xana ANC nga va na tiva njhani ku ve loko va teka swiboho va teka na yona and ti-ministers leti nga kona ti suka kwala ka SACP na mithu
mhaka leyi hluphaku maybe vo lo xaviwa ku na party yin'wanyana yi nga va xava n'wina endlani so hi ta kota loko se mi endli so hi ta mi sapota hi kota ku va hi teka mfumo hi yisa mahlweni a hi swi tivi a va tshama hansi va hleketa loko ku ri xiboho lexi va nga xi teka va dinile a va fambi va ta hlangana na swona ku hala mahlo eko ni mi twile botwa mina khesa tlhelo ri nga ta na rona 0860002543 nongona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM un'wana mi ngiserilo nhleka nga ran pressing kona la 0860002543 nhleka Enhlekani aye but Mpfukeli botwa mina minjani n'we Mpfukeli eXikalabetu inkomba ni la ku khumba letimbirhi leti ya SACP na ya African National Congress ngopfu ya tatana Mathabatha leyo tiyimisela tlhelo swa yelana swinene swa tipolitiki ene hinkwaswo swi vuya ehenhla ka nhloko ya vandla ra African National Congress xo sungula Khalanga mo ni kombisa leswi swo vula ntsena hi pfumala rito ra Xitsonga state of affairs kumbe leswi swi nga tshamisekisa xiswona eka vandla ra African National Congress swi tikomba kahle ku avana loko hi nga tshamaka kha hi vulavula hi kona ku ya mahlweni ku kha ku nyanya ma nga ti vutisa ku murhangeri wo fana na tatana Mathabatha lava nga na ntokoto swinene eka mafambisele tanihi chairperson ya province ni nga ku volangwa Khalanga ku vula leswaku ti-region le ku fambisiweni kahle hikokwalaho ka sweswo na tshika swi vula yini hi vurhangeri bya vona swi vula ku va tsandzeka ku lunghisa ti-region leti se va ti tshikela ehenhla ka van'wani vo ti lan'wa kunene swi vula ku beyi nga toteteto va tsandzeka ku tshama hansi va ti ololoxa tanihi vandla ra African National Congress va baleka Khalanga loko tlhe languta ka leyin'wana ya SACP kumbe mi nga se hindza kwalano va nga va baleka hi mhaka ya ku se ve le ku lunghiseleni hi ku a ni mamba tiva ku tatana Mathabatha na vo i xirho xa SACP se va nga va kha va kwa salana na sweswi n'wina hala ka ti-region va kha va nga lavi ku vula kahle ku i mhaka ya leswi se haxawa va nga ta va kha va khupukela ka ku va tiyimela hi voxe tanihi SACP ka timhaka ta nhlawulo swi nga endleka swi ri hi sweswo Khalanga mara hi vulini loko va ya ka conference leya ku-10 loko va phikizana na tatana Masingula ku ingaku a vo totisa va tshika van'wani va ta na mihleketo yintshwa i ku karhala vo karhala Khalanga a swi nga ha fiti na leswaku va contestini kambe loko mo swi languta kahle vandla ra African National Congress ri le ku aleni ka ku teka vutihlamuleri ka swilo hinkwaswo leswi nga ku humeleleni eka mfumo le ka vandla ro hi roxe kambe swi nga va swi ri sweswo mi swi vulaka Khalanga swa South African Communist Party hi ku loko mo swi yingisela kahle ku na nyimpi laha leyi va nga laveki ku yi vula kahle leswaku yi kona eka mavandla lamambirhi hi ku me le ka xinakulobye kambe rin'wana ri ri amendli kahle swi vula ku loko va tshama hansi va vulavula a va twanani hi nchumu van'wana loko va ku hi lwa na vukungundzwani van'wana mi nga vuli van'wana loko va ku police minister loyi a nga ka suspension a hlongoriwa van'wana ri a nge se hlongoriwa a ku na ku twanana swo komba tanihi laha ni nga vula Khalanga state of affairs leswi swi vona swi kha swi chululuka swi khulukela na le ka mafambiselo ya mfumo swi ya endla vukungundzwani byebyi hi nga vurileni hi byona Khalanga ko va state of affairs ya African National Congress na ku tsandzeka ku renewa kumbexani ku ti vuyelerisa tanihi laha va vulaka hi kona Khalanga swi nga va swi cince kwihi mintsero wa mina ku xiyimo xi ze xi kutani hi ku vanhu lavawani ku sukisela kwele ka Khodesa mari high school n'wina mari primary kusuka kwele ka Khodesa va kha va ri nyandza yin'we swi fika swi nyaka pfala kwihi matsundzuka na hi presidency ya President Zuma makomunista va tele njhani ka cabinet ya vona swi cince kwihi swi tshama swi cincini Khalanga hi leswi swi humelelaka loko wa ha ri ka SACP i twala ingaku na mavonelo yo hambana na lama nga na African National Congress mara loko vanhu lava tekiwa se va ya hala ka mfumo va tlhela va ka cabinet va ya ku miyeleni loko vo languta sweswi ehansi ka tatana Ramaphosa tripartite alliance leyi a ku pfumeleriwi mavonele ya COSATU na SACP va African National Congress va tshama ri karhi va tshikelela swi vula ku a va lava ku teka ti-advice leti taku na kulobye lavan'wana yo mhaka hi vona va ri karhi va lava ku ti humesela rivaleni mara a swi tiva ku a hi ri sungula Khalanga le ka mihlawu leyi nga hundza ya national a va chuse tinyana va ku
la ku tshama hi contesta leswi swi ni vulavula ngo xinakulobye lexi ngo chava ku swi vula kambe ta tlhe ku ya hi ta vulavula hi swona leswaku xi hoxokini xi fili na mavonelo ya vosi lama a ma ha ri wan'we ekhalanga mi languteni le ka GNU va tatana malati va vuleni ku a va nga swi lavi ku va ka xinakulobye na laha ku nga na vandla ra Democratic Alliance va ANC ngopfungopfu tatana Ramaphosa va ri karhi va tshikelela mi va twini va tatana Mapayile na vona va kha va ku hina hi lavi neoliberal partners va vula Democratic Alliance a va fambisana va ha hleketi xikan'we lava khalanga loko ku ri mucato wu herile va ngwavila va ndla ti-divorce khalanga a hetseleni a ni lavi ku hi hleketelela kambe mi vona hi 2026 kwalaha ka va kumbe 2027 va sungutile ku ngheniwa ka nhlawulo wa mfumo ya miganga ku nga va ku ri xifaniso xa ku se tinhlayanhlaya ti ta ya tinyakapfala la ta vandla ra African National Congress ngopfungopfu laha ya ku voneni ka masipala yo tala ku nga ri timetro ntsena kambe hi kha yi fambisiwa hi coalition hi mhaka yini tivhoti leti a ti ya ka African National Congress lava va nakulori va vona lava va ku tiphatlweni ene va swi tiva kahle vona a vo lava ku wina vo lava ku kavanyeta na ku va na rito timhaka to sukumeta va nga ri endzeni ka xinakulobye xexo ya vona ti-coalition ti ri karhi mi nga hlamali mi twa ku va Greater Giyani se na ku le ku luweni ku nghena mayara ku va tluma vhanga hi ndlela yaleyo hi laha ya kona khalanga loko ya hela ti-local government elections ta 2026 alright swa xikalavito mi vurile mina swi tiva kambe hambi swi ri tani hlayiseka eko 0860002543 inongonoko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela hina hi ri rito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Africa wa vulavula na Khalanga Pet Matebula un'wana mi yingiseri hello nhleka Nalaxo Mfukile hi pfukile hi ngo vona papa ikona muhaxi tani disciplined member ya party a ni nge anguli nchumu ka timhaka ta Comrade Stan ka ha ta va na nhlamulo kusuka ka spokesperson kumbe PS provincial secretary hi kho ni nga ta kumeka ni nghenelela ka yona ni kume papila hi matakuxa ri ri na n'wini ka xona van'wani va na rona ra ku yima ra tlhelo ka Comrade Stan a ni vulavuleni hi timhaka ta SACP hikuva va tiyimiserile ku va va ya yima va ri voxe hi nga ha yimi swin'we tanihi alliance ka mihlawulo ya lembe leri taka a ni vuleni muhaxi ku hi mpfhuka Comrade Solly Mapayile va kuma xitulu va pfala Comrade Blade ku na swo karhi leswi va lavaka ku swi prova hi mhaka ya ku va swi tiva leswaku loko ka alliance ku ri na swiphiqo maendlelo lama sweswi va nga ku maendleni a hi wona lama ya tirhisaka swona i timhaka ta ku vanhu va fanele va kumeka va ya deliberate va discussa around the table leswi ni swi vula hi timhaka ta ku hinkwenu ha swi tiva ku ku na timembara ta SACP leti ti nga ku 7 ka cabinet loko ku ri ke hi timhaka ta ku vona a va hlawuriwangi ku va xin'wana xa swirho leswi fanelaka ku ya kumeka swi ya serva either as a minister or a deputy minister a va fanele va yi veke kahle atafuleni on the round table Comrade Solly Mapayile is presiding over kumbe va tshame ka xitulu ka SACP ka nkarhi lowu laha swi nga ta kumeka loko nkarhi wu kha wu famba matimu swi endleka ma nga va jaji kahle hi mhaka ku loko alliance yi ri ka swiphiqo swi ta kumeka ku va nyanyisini ku swiphiqo swi kumeka swi kha swi ndondomela swi nghena ehansi SACP laha mina ni nga tshama kona a ni membara leyi yi nga na khadi kumbe yi nga sila tifomo ta yona mara i phati leyi ni tivaka ku i phati ya mina by a mere fact ya ku hi kumeka hi ri ti-alliance partners and SACP ni nga swi vula ni nga kanakani ku it is not an election contesting party sweswo hi ta swi vona hi mhaka ku ya ka ti-election leswi kambe xivutiso ku ta va ku ri ku hikokwalaho ka yini leswi SACP ni tivela ku swona mina laha ni nga tshama kona loko ni yi hlayile ni hlayi timhaka ta yona
va kahle swinene ngopfu hi ku kumeka va ndle leswi vuriwaka policy directive or policy direction, ti-strategy na ti-tactics ta ti-policy, they are very good ka sweswo. Va swi kota ku plana swilo ma-communist ku swilo a hi swi fambiseni hi ndlela leyi na leyi na leyi. Loko swi tsandza a hi swi hundzuluxeni hi ndlela leyi na leyi hi vona ku a swi endli na ka sweswo a mi nge phikizani na vona va kahle swinene ngopfu hi ku ti-policies ta ku tala ka minkarhi leyi le ndzhaku ngopfu a ti kumeka ti kha ti advocate-wa hi ma-communist ka African National Congress. So mara loko na ha lava ku ya heta ku vulavula ka mina na muhaxi ku na rito leriya ra arrogance mi ngo na n'wana mi swi tiva ku mi ta ri veka njhani na mhani ni kota a ni swi tiva laha ni nga kona ku ni nga ri veka njhani ku rimba kumbe yini na vona kulukumba Solly Mapaila va na nkukurimba ya sweswi va swi tivaka nkukurimba wa yini mhaka ku va swi vona ku xiyimo lexi hi nga ka xona a xi tshamisekangi. Ina va kwatisiwa swinene hi ku kumeka ku kha ku tirhisaniwa na DA ka GNU na hina van'wana a ho swi tsakela mara xiyimo a xi hi boha ka nkarhi wolowo ku tirhisaniwa na DA. Loko ku ri ke ni swi nga va kona tiplan ta ku DA ku humiwa ka yona ku kumeka yin'wana leyi nga ta ku mfumo wu ya mahlweni, sweswo swo fanele swi consideriwa hi kumeka hi ya mahlweni na ku rhangela tiko na ku provide service na hinkwaswo. Mara loko na hetisa vona timhaka ta ku Comrade God Matasi ku kumeka va susiweni ka Central Committee ya Communist Party swi hlamuseliwile ku i timhaka ta ku va kha va nga ha ri ku kumbe va nga attendangi ti-meeting va nga nyiki leswi vuriwaka an official apology ku i swivangelo munhu swi nga endla ku va tlula tisekretari tinharhu va nga yangi ka ti-meeting letiya ene hi ku ya hi constitution ya SACP munhu yaloye i fanele a susiwa mara hinkwaswo swi le ku nyakapfariseni ka swilo hi kha hi ya mahlweni mara kulukumba Solly Mapaila leswi va nga ku swindeni a vele ku hindzeleni ka favor hina van'wana hi rhandzaka ANC hi rhandzaka na SACP. Na mi twini khesini tlhela rero inkomo a khensa 0860002543 kambela hi ku tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 ni nhlekani. sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makombandlela i 10 timinete ntsena ku va awara ya 10 hi leswo mi le ku fambeni na mi kahle ngopfu man hatla u nghena make hi loyi un'wana nhlekani hi khala nga mpfukeni hi pfukile njhani papa hi pfukile mi nge ni dlamba khala nga papila hi ri vonile ri huma ka chairperson wa ANC a Limpopo. Xo sungula leswi ri vulaka swona ri vula ku yena i ri a nga ha ri na confidence ka leadership ya yena hileswaku in le vote of no confidence ka leadership ya yena. Xa vumbirhi munhu loyi a rhanaka organization ka ANC i Matsalani wa ANC Madaji yena chairperson na va former treasury va Comrade Danny Msiza i vo va nga n'wi parachute va n'wi susa ka branch a jumpa ne le ka ti-region Africa a va secretary ya province hi mhaka ku a ri ka xileti xa vona se va i be U10 secretary a nga ha ri kona ka xileti xa vona lexi a va vone nga ku loko a ri kona yena tanihi secretary xi nga va winisa se ku va na ti-problem process leyi chairperson a ri la ku hi yona Mathavatha a nge swa humelela ka ANC a yi sungulangi namuntlha hi yo leyi nga n'wi delivera ku a va chairperson 3 times in succession a kha va chairperson maendlelo lama namuntlha a lwaka na wona a nge ka ANC a ma kahle a ma basangi va dyondzi ka yena loko a kha lava ku va chairperson se va ma yisa mahlweni va ri ka xileti lexa xin'wana a va ha ri ka xileti xa yena se swi tikomba swi ri wrong because wena ekhalanga loko ku ri hi mpela i honest chairperson hi leswi a swi vulaka a nga ta mention conference ya Vembe na Waterberg. Look ka conference ya Peter Mokaba it was too chaotic aku bananiwa na hi switulu mara hi mhaka ku John Mpe i tikomba a ri ka xileti lexi ya lavaka ku xi wina hi keep quiet a nga yi mention wa nga yi mention because the only regional conference leyi o ka ya nga twangi nchumu hi yona a yi ri ya ka Sekhukhune
leho ka nga twangi ngopfu huwa mara loko ku ri Mopani ku ri Vhembe ku ri Waterberg ku ri Capricorn ive na huwa hinkwato loko ku ri ka a ri honest a ta va a ti mentionile ti-conference hinkwato na va Peter Mokaba region ku ri ti va na problem mara Khalanga a ni vuli ku leswi a swi vulaka a hi ntiyiso ni vula ku leswi a swi vulaka i ntiyiso mara hi leswi nga n'wi benefitisa previously a nga ha lavi swi ti komba kahle ku a nga kona ka xileti lexi xi lava ku delivera premier ku yi va chairperson ya province lexi xa va Madaji but again ku na problem ka ANC loko u languta ti-conference leti a ti ri kona wena Khalanga the face leyi a yi huma ngopfu a yi ri ya secretary as vhele a ri ku leadeni na ya premier lava a va kha va deploya vanhu ku va ya ka ti-conference premier i tshama kha vonaka la i tshama kha vonaka why because ti lava ku n'wi delivera ku a va chairperson ene loko i languta va xi vonile ku xileti lexiya xi lava ku delivera premier ku a va chairperson of the province xo sungula xi solid xi khome youth league xi khome va Mamidupi wa district a nga chairperson ya women's league na all the MEC lava va nga na ti-constituency lomu va humaka kona again the very same xileti xi na mali because i nge yi win conference i ri hava mali and a ni vuli ku ka leyi ya yena a yi na mali yi na yona mara swi ti kombi nga ku tinambara ta tsandzeka tintsanana i ta twisisa Khalanga ku ti-branch to tala ti famba na xileti lexi nga na mali mali njani mali yi nghena kwila ka ANC kusuka hi 2000 conference ya Polokwane conference ku tirha mali van'wana lava nga 2007 a Polokwane mali yi sungule ku tirha ka Polokwane conference ku fika namuntlha even ka CR17 that's why ku siriwe na ti-document leti nga swi ti kombaka ku mali yi tirhise ku yini loko tatana Cyril Ramaphosa va wina ANC namuntlha a ka ha fambi the will of the people ku famba mali because na munhu loko ala ku famba na Khalanga loko Khalanga nga n'wi nyiki nchumu wa jika a famba na dzamba la nga khoma mali se a ka ha ri na honest an ethical leyi a vulavula ku hi yona ku a ya ha tirhi ka organization a ya ha ri kona ka organization yena nga la ku va party ya swona hi leyi yi katsaka na mali loko ku ri ku ANC a yi ri honest na yena a ri honest a fana hi byela ku swi ta njhani ku munhu a suka ka branch i nge suka ka branch sweswi va ku i secretary ya national ya NEC i va Mbalula a wu hina ku hi kun'wana wena u va i parachute u teka u veka kwala it is not so hi mhaka ku namuntlha va na problem na xileti lexi hi mhaka ku namuntlha va na problem swa tikomba ku a va ha fambi swin'we Khalanga then loko va nga fambi swin'we va fanele va vulavula okay xo sungula loko i resign kumbe ri na problem as a chairperson a va hi byeli ku va swi vulavurile ka PEC a va and procedurally papila ri fanele ri nga yanga Mbalula papila ri fanele ri eka Madaji va n'wi byela as secretary ya province Madaji a ri hindzisela ka Fikile Mbalula xo xa vumbirhi ri hava na letterhead ya organization ri kombisa munhu la nga tsala papila a kwatile Khalanga because i ndli nga ku i ri tsala on his capacity ani i ri tsala as the chairperson ya ANC loyi a lavaka ku step aside why ri nga ri ka letterhead ani step aside a nga ha ri ka hi leswi a nga ha la ku khoma nchumu swa n'wina or kumbe swa vandla i la ku vha mi komba ku i ta tirhisa swa yena kambe ku na tlhelo rin'wana ra nkoka leri mi nga ta na rona levi kumbe matlhelo mambirhi lama ma nga ta na wona ku ni lava ku mi vutisa hi makumena ra second ni ta nghenisa lowo hetisela ku tlhelo ro sungula hi leriya ra ku hikokwalaho ka yini hi ku xifaniso lexi xi nga humelela a Vhembe i xifaniso lexi xi nga humelela a Peter Mokaba sweswo i ntiyiso sweswo ivi hikokwalaho ka yini va tshahe ku ka va nga swi tsali na timhaka ta ku hikokwalaho ka yini papila ri nga yisiwangi ka matsalani loyi a nga yena a rhwala timhaka ta province a ti yisa ka matsalani wena timhaka teto timbirhi a vo ka va nga ti voni vona loko va tsala va ti tlula ku ya hi leswi mi kombisaka ku a va ti kombangi va swi endle deliberately xo sungula va nge mention ya Peter Mokaba because ya Peter Mokaba i xileti xa vona John Mpe i lava ku challenge a va chairperson hi ku hi maveriveri then ka xileti lexi vona va lavaka ku xi wina that's why va nge mention ya Peter Mokaba xa vumbirhi secretary Madaji lexi endla ku va nga yisi vuxaka bya vona na Madaji byi nyaka pfarile hi le bya ku loko vo hlangana va nge hlamulani and va fanele va tirha swin'we that's why va vona ku swantswa va panulula hileswaku swi le rivaleni swa tikomba a swa ha ri xihundla nemetweni
Thank you. 100 0860 hi salele timinete timbirhi hi nga se fika ka awara yan'we wun'wani hi loyi nhleka Botphet Mathabata I only khale kusuka ka conference liya huma ka yona. Hey. Seswani leyi huma ka yona le Nazareth. Oh, okay. Ila Mathabata nga fika ona kona. Hikwalaho ka ku xileti lexiya a xi famba na Cyril Ramaphosa. A xa n'wi yingiselangi kusuka hi laha yena loko a vuyini ka that things ya conference a fane a resign kona laya. Sweswiwani ola u ta bamati tingoya ti tlela mara tiyisi ku yena wa swi tiva ku ri vanhu lava a va ha n'wi yingiseli vo ti endlela. That's why a kombisa hi tona ti conference leti ti humaka ku ri hey vana a va ha endli swilo leswi swi fambisanaka na ANC. Kulukumba n'wana wa heta ku vula ku va dyondzi ka yena. I khale kha hi va byela ku Mathabata lowa n'wina lowa a nga hi tirheli nchumu a nga endli nchumu ka tiko ra ka hina ra gas. A ku ngheni lava nga ta fambisana na tixaka hinkwato. Munhu yaloyo Botphet a va na humi khale ka matiko xi nge se fika laha hi nga kona. Kambe loko muku a va ku yingiseli hi mhaka ku va fike va lahlekela na mucisi loko se ku yiwa a Nazareth. Ivi swi a rindzele yini hi ku vona ka n'wina loko ri ku I swi voni ku lahle mucisi ku ya hi leswi mi swi vekisaka swona. A la ku ta vona ku va ta ni hlongola na. Se mhaka vanhu va ANC va tlharingu. Swi fana na swona ni ka tikombi varhangeli van'wana lava nga tshama va ya nghena va vulavula ngopfu vo mhani luya wa ka Dlamini luya. Luya a ri president ya ANC Women's League. Ni swi vonini loko va ya conference va n'wi humesa. Va swi vonini ku loyi I vulavula ngopfu and u divide ANC. And swileti loko swi kha swi vonisa sweswo. Swa ku sideline swi nga ha ku tekeli nhlokweni ivi ku hundzuka munhu wo ka a nga ri nchumu ka vandla leri ra African National Congress. Swi tele ngopfu loko mo va langutisa ni nga mi hlayela vona vo Jacob Zuma loko va ze va huma ka ANC. Va swi vonini vele ku sideline we. Nemetwe. Dan Botphet. Nemetwe. Xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini ku va swi late ku nga vi mazingi. A hi kumeni mahungu emisava awara yan'we na tatana Hlulani. Fanwan Magayisa na ingeta nakambe ngomapurasi wa nduma wa maafkhada. eJohannesburg Thembisa Alex Nasoweto kuya kwale kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Afi Botphet na mumele swangwana nchinda nkola mesarela timhaka ta vukungundwani ni vona byi ri ka level yin'wana Botphet lero ni vona byi ka hi ku ya hi mina se byi lo legaliziwa byi va nawini hi ku loko se mi tshama mi languta kahle hi leswi ku fighteriwaka swona ku ni le ka xiphorisa hi xoxe xi sungule ku borisiwa kumbe ku captureiwa so that hi nga ha vi na a ku nge vi na nawu loko se hi tsandza xiphorisa xilo lexi fanelaka ku xi tirha ntirho prosecution na yona yaleyo se yi captureiwile hi leraro byi vekiwe ka level leyo xin'wana na xin'wana swi endlingaka se ko va nawu ku va ku tirhisiwa vukungundwana leswi nga ta endla ku tiko ra hina ri tikuma ri kha ri borini vumundzuku bya vana va hina byi ta va byi nga ri kona vana va hina va ya ku hanyeni ku va ya ku hluphekeni loko hi nga yimi hi koka masokisi ri vaakatiko enkomo. Botphet na mina ni vona ku ri swona leswi endla ku ri no vukungundwani byi kumeka byi hi durhisela vutomi hi kumeka hi tshikeleleka a ku na nchumu na xin'we xi lexi implementiwaku va xi endla xi humelela mi ta byeriwa ku va sungula ku celanyana patu 1 2 3 va ku mali yi herile mukontraka i fambile i nyikiwa njhani mali mi nge se vona ntirho wa kona ende swilo swa kona loko va swi endla vanhu lava a ku na vanhu lava tlhela va endla ku yini va swi landzelerisaka hakunene ku ri munhu I le ku tirheni a nga le ku tirheni ku rhangisiwa mali yi dyiwa a tlha tsun'wa mukontraktara se hiswo swi endla ku vutomi bya hina vaakatiko byi va byi hi tikela. La nghena ka leyi ya Communist Party swilo leswi swa hi hlamarisa swinene
mathicara na principal va tshama hansi va endla timetable ya xikolo va endla na milawu ya xikolo mara loko xikolo xi feyila vanhu va komba principal titiyo na mathicara lava ku komba principal titiyo so communist party khale tshame na ANC pfuka yi nga sungula 1921 vo 55 yi joyina na ANC a yi zangi yi tiyimela i rini yi va na tiministara ti huma ka communist party sweswi vo David Masondo xandla xa yena Mapayela i deputy minister ya finance va tele ngopfu Buti Manamela na vo va tele ngopfu ko va mhaka ya ku va Mapayela vona va te va lava ku va nyikiwa ministry ya police mara a va fane va tshame hansi va vulavula na mi byela Buti Pet communist party nge kumi nchumu hala switandini a yi tivi na ku yi tena vana va yi tivi ko va mhaka ya ku ni khanyamani hayi mhaka ya GNU ko va mhaka ya ku yi khale va sungule va vilela ku a fana nga humesiwi Janusi Walusi se loko khoto yi boyini ANC ta endla yini vo va na makwanga va lava swin'wana mara va ta feyila ngopfu a khesta Butpet Butpet mina hi ku vona ka mina hala ka ma-communist Solly Maphayila u tshame hansi a langutisa a vona ku vanhu vo tala lava zamaka ku pfula ti-political party ta vona i nga ri va humelela ku va ya nghena parliament se swantswa na yena a famba ri yexe a nga fambi na van'wanyani ku ri a ta kota ku ya parliament a ku na swin'wanyani a hi mhaka ya ku u rila hi ku ri ne vaakatiko a va kumi ku tirheliwa u lava ku tirhela vaakatiko u rilela for yena na ndyangu wa yena ntsena vuvabyi lebyi nga kona la tikweni ra hina vanhu se va nghena ka tipolitiki va kha va lava ku tirhela vona na mindyangu wa vona a ha ri na vanhu lava va nghena ka tipolitiki for ku tirhela vaakatiko se swi fana na rimfane loko ri ku ri la ta chika a mvuveni ka nsinya wa mvuva ri khandziya ensinyeni wa xikaya rimfane ri ta tshama ri rimfane hambi ro khandziya a xikayeni or a ndhengeni rimfane i rimfane swa fana swi sweswo hinkwaswo kusuka ka michipisa tikweni ra kokwani Msisinyani Groza David Maswanganyi Butpet rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela vunanga eka mina i murhi lowu ni horisaka vunanga bya ni hanyisa vunanga bya ni nyanyula vunanga byi ni hlanganisa na vanhu eka tindhawu to hambanahambana vunanga byi tisa vutomi evuton'wini bya mina sweswo i vunanga ukayelele eka Afrika wa vulavula leyi va vulavula holobye leyiwani ya ku namulela vanhu leyiwani a yi twali hi mhaka ku yini na loko munhu o za a ya ka xiyimo xa ku fana a hakela bili a swi vuli ku se nandzu wu herini nandzu u fanele wu lavisisa wu ya mahlweni se ku u lavisisa nandzu kuma ku rhangana nandzu ke se leswi nga n'wi namulela se swi yisa ku se la ndzhaku a ni munhu rhanga na wala South Africa u vula ku munhu rhanga a tengisiwa ku lavisisiwa makumu loko lavisisiwile makumu khoto ku n'wana nandzu makumu a gweviwa se loko a ta ka xiyimo xa bail a fana namulela ka xiyimo xa bail hayi xa ku a va kumiwa nandzu se swi tirhisisa njhani ndzhaku sweswo kwalani ku leswi voniwa kahle ku kundiwa yini kwalani munhu a nga namuleli ka xiyimo xa bail hi ku ta nga namulela munhu ka xiyimo xa bail nandzu wa lavisisiwa se loko u n'wi namulerini munhu nandzu se wa kuma ku ri no munhu loyi wona a va nandzu se swi ehlisa ku yini kusuka kwalani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komandlela ukutela na wena T kusuka lino a studio 2 hile Polokwane na ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandlela hlakana wa mina xiphemu xa vumbirhi lexi kesini n'wina mi nga rhumela ti voice note a cancer swinene hi ndlela yoyele van'wani va hina hi kume mapapila lawani papila leri nga pfuta ra timhaka ta xiboho lexi nga tekiwa hi mutshamaxitulu wa ANC a Limpopo tolo van'wani hi pfuka ka mahungu namuntlha ku hayikho veri tatana Chupu Stanley Mathabatha va yimela tlhelo kahle va yimela tlhelo ka yini swivutiso leswi hi lavaka ku vutisa swona muhleri lava hi lavaka ku bula na vona eka tatana Elvis Masuga hi vo hi lavaka ku bula na vona nhlekani wa siku ra namuntlha tatana Masuga, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM nhlekani inkomo tatana Pet, how are you and my best to all the listeners?
No, we are fine, Tatan Masuha, man. Some of us, I guess you and I are probably on the same page. We might have received this letter yesterday that was penned by the now former chairperson of the African National Congress in Limpopo, who has since decided to step aside. The question would be, how did we get here? What a very fascinating, political development in the life of the ANC, not only in Limpopo, but, nationally. Here we are speaking about the former premier of the Limpopo province who served more than 2 terms of office. For the benefit of listeners, let's remember that Chupuma Tabata is the only premier in the history of our democracy since 1994 who served more than 2 terms of office, more than 10 years. We have never since 1994 had any premier who served more than 10 years or more than 2 terms of office. Remember, he was first, roped in as a premier for about 8-9 months when Castle Matale was removed as a then dysfunctional premier of Limpopo in 2013. So he served the remaining part before the next general elections of 2014. So again, another milestone with regard to Chupuma Tabata is that he stabilized, the Limpopo provincial government. He came at a time when 5 of our provincial departments in Limpopo were placed under administration, the astronomically high, irregular, wasteful, and fruitless expenditures were so extremely high, more than 2.5 billion, has been incurred through wasteful and irregular expenditure. But within a space of, 12 months, he was able to stabilize that, dramatically reduce, the levels of irregular expenditure, wasteful expenditure, and fruitless expenditure by over 60% within a period of 12 months. By the end of 2014, it was quite clear that the then Premier Chupuma Tabata is stabilizing the Limpopo provincial government. Its fiscal, prudent financial management was coming into the equation. Milestones, so many, the auditing, trajectory whereby he declared that all provincial departments and provincial entities of Limpopo government must start to march towards clean audit, to receive clean audit reports from the Auditor General. But again, even in terms of, bringing a new image and reputation to our province. Remember the time when Castle Matale was still the premier, we were even called, Zimpopo, likening our province to the Zimbabwe situation because everything was collapsing. But within a space of 12 months, the then Premier Chupuma Tabata was able to stabilize our province, but also even to reclaim, the prudent and positive image of our province. But at the same time, like a human being, he had his own weaknesses. As a provincial chairperson of the ANC, he was a glue that was able, to bind all factions together. If there is one thing we must congratulate him, he refused to become a factionalist. He refused to be a leader of a faction. All the competing factions in the ANC were able to see him as a unifying figure. He listened to everyone. He avoided, like Nelson Mandela, he avoided being hated by somebody. So he was always amenable and open to any person or the factions. And I think that is a great exemplary leadership quality. And I so wish and pray that the current Premier, Dr. Phophi Ramathuba, can emulate that rare political quality. She must rise above factions. If she wants to succeed as the leader of the Limpopo provincial government, and as media reports are indicating, she wants to become the provincial chairperson, which will be more ideal to have a premier who is also the provincial chairperson of, the ruling party. But she must learn from Chupuma Tabata to rise above pettiness, to rise above squabbles, to rise above factionalism, and become a unifying, godly political figure that unites all the factions. She mustn't become a populist, fighting with one faction against the other. I can guarantee you, if the current premier will make that terrible mistake,
she will fall flat on her stomach. She won't succeed. So there are some valuable lessons that she must draw from Mathabatha. Yes, some minor political blunders, the recent elective conference of the ANC where instead of, taking the N1 route, he decided to take the N3. But to prove his great qualities, even President Ramaphosa was able to forgive him because he saw this great political qualities in him. He's a unifier, Mathabatha. He unifies people. He doesn't believe in retribution or political punishment of people who disagree with him. Even his cabinet, every time he appoints MECs, he will appoint people drawn from rival factions. And that was a rare, phenomenal, great quality that was there in Mathabatha. And I so wish and pray that our current Premier, Dr. Popira Machuba, draw valuable lessons from Mathabatha's unifying and humble leadership qualities. Now, having said what you said, Tatana Masoka, I'm looking at a situation now that he decided to step aside. In his letter, he's citing two conferences, which is Bembe and Waterberg. And what raises some people's eyebrows is the issue of him not saying anything about what happened at Peter Mokaba with regard to that regional conference, and him saying nothing about it. And as you say that he's a unifier, he was a person who wouldn't want to find himself in a faction. Is this not a manifestation of him now turning into factions, him having deliberately in his letter omitted the Peter Mokaba chaos that happened in the regional conference, which he did not cite in his letter? Like I was explaining, my great brother Tatane Pet, when you read, Sun Tzu's masterpiece, The Art of War, there is a particular military principle, even today I still subscribe to it. It says, a great military general is the one who is able to master the art of knowing when to salute and say goodbye to your people. At a time when you are so much revered, at a time when your reputation is still intact, you need to call it quits because there are so many things that are happening in the ANC. But he has realized that because procedural and political, he is still the ANC provincial chairperson. He must preside over so many different things, including the outcomes of regional conferences. Then he realized that, at times you need to preserve and protect your own image and reputation. When you are still so admired and loved by your people, that is the proper moment to salute and say goodbye to your people. He avoided it because he is able to can foresee what will be expected of him as the provincial chairperson. And he's avoiding that. And I think I will salute that kind of a leader rather than, getting your boots into the mud because, when the way factionalism is so rise in the ANC, factions are pitted against other factions, and you realize that, no, my time has arrived. When they are saluting you, when everybody still mutes you, like what Nelson Mandela did, at the ANC 1997 conference, they were forcing him to avail himself for the second term as ANC president. Mandela said no. The ANC has got a great pool of leadership. Since 1912, the ANC was able to groom leaders from each and every historic epoch. Even right now, I appreciate your plea for me to continue, but I want to identify someone who must take over. I've done my part. And I think Mathabatha is emulating Mandela's credentials to say, even though he still has some few months left before he can step down. And remember, he also has got another opportunity to can say I'm available. Because we must remember, Tatani Pet, that in terms of ANC constitution, the ANC provincial chairperson can serve limitless terms of office. There is Makashule, the longest serving provincial chairperson of the ANC in history. He has been the ANC provincial chairperson in the Free State for more than 20 years, being elected repeatedly. But Tupu Mathabatha says no. Just like Nelson Mandela,
I've done my part. I've served my people, and I appreciate all the privilege that you gave me to serve you. But I'm now stepping down. Step down when you are still admired. At that level, Tatani Pet, when you are an icon, within Umgana Lonele, when you consider to step down, that is a beautiful moment. Don't wait to be pushed. Don't wait for people you are visiting in their house to start hiding food because you have overstayed your visit. When you come, they stop the stove, they push the pot, under the bed, hiding because you have overstayed your visit. I think I salute what Chupuma Tabata has done. When you are so admired, when you are so loved by your people, don't wait to be pushed. Step down, they will forever revere and celebrate your time as a leader. Tatana Masoga, allow me to take a 1 minute commercial break, and we will conclude our conversation after that, because I want to check with the kind of political climate that is existing within the Tripartite Alliance, and by virtue of the fact that the chairperson of Limpopo province, Tatana Mathabata, is also a member of the SACP. What does this do, given the fact that it will seem ANC and SACP are likely to contest each other next year? La ayisukeli mhaka nje hikutisela vativi va ku hlelela yona. Emhleri lava ngele ku bulena vona Tatana Elvis Masoga, bulana vona lava kha va hi languta xifaniso xa tsalo leri nga tsariwa hi mutshamaxitulu wa ANC Limpopo eka Chupu Stanley Mathabatha, lava ngetere swantswa mina ni pfa ni nyizile. Swin'wana swa leswi va swi vulaka Tatana Masoga i timhaka ta leswaku kumbexani swi nga swi ri timhaka tete ti nga ndliwa na hi va Mandela, ta ku hayi mina sweswi na tshika leswi sala mi swi vona ku na vanhu vo tala lava nga kota ku swi endla, kambe vona sweswi va kha va languta timhaka ta ku na swo tala swi nge le ku pfuvapfuvakeni la loko swi ta ka timhaka ta ti-conference leti nge le ku endlekeni hi tlhelo ra region, leswi va nga ta languteriwa ku kumbexani va nga swi hlamula ka nkarhi lowu nga ta landzela. Se va nge swi kahle ku ni ri songa rigogo ra ha tsakama ni nga se sungula ku tengisiwa. Hikokwalaho ka yini ku ndleke leswi a Waterberg, hikokwalaho ka yini ku ndleke leswi a Vembe, hikokwalaho ka yini ku ndleke leswi a Peter Mokaba, sweswo swa ku taniya. Se ke hi ta twa ku hi angula ku yini ka mhaka yaleyo loko hi fika makumu, ka yimani hi hetisela na vona Tatana Masoga. Tatana Masoga, ni khensile ku va mi ni khomeletana. Thank you very much for holding the line for me. Looking at the current climate and environment within which the Tripartite Alliance is existing, what is your take with the fact that the former premier, the now former chairperson, if it's approved to leave, is the member of the SACP, and you might have heard and seen Tatana Mapaila saying no, the SACP has since decided to go solo and contest elections in 2026/7. So, looking at that whole political climate rather, what is your take? What will this kind of step aside do in this very environment within which the Tripartite Alliance is finding itself? Tatani Pet, I think it is both healthy and advisable for us as journalists, political analysts, and even the public at large, including ANC members and Communist Party members, to face the reality as it is. And the obvious reality is that the Tripartite Alliance that was inclusive of Communist Party is dying, if not dead. The Communist Party has practically and resolutely decided to walk out of their political marriage. But it's like, a husband, or the so-called, a husband who kept on faithfully believing that he's still having a wife. The very same wife who has walked out, divorced him, and even served, divorce papers on him. But you are still living in an artificial world, hallucination that I'm still having a wife. And the ANC is behaving like that. It's behaving like that kind of a husband or a seeming husband. Why I'm saying this? The South African Communist Party has made it quite clear on several occasions that no, they are now a fully fledged political party
they will contest the very same elections that the ANC is contesting. They are saying to the ANC that we are now your political rival. But you know, the ANC that is in perennial denial, like a husband who refuses to believe that, you know, his ex-wife has divorced him. They kept on saying, no, we still have a tripartite alliance, inclusive of the South African Communist Party. And I think, you know, the sooner they come to terms with that reality, the better for the ANC, because if it is not healthy emotionally, psychologically, and mentally for the ANC to keep on living in that artificial mirage. Because to me, in as far as I'm concerned, the ANC leadership is hallucinating about the involvement of the Communist Party in the tripartite alliance. The Communist Party has divorced the ANC. That's why they've officially confirmed that in the very same space of, you know, local government elections where the ANC has been contesting against other rival political organizations, the Communist Party will also be part and parcel of that contestation. So meaning that when the ANC is campaigning, the Communist Party will be decampaigning the ANC because they want votes. And I do not understand why, because it reminds me in terms, because I'm a political historian, you know, when we visualize what happened at the ANC 1930, you know, conference between, you know, then President, you know, Changana Gumete and the founder of the ANC, Pixley Kaisakaseme. They were presidential candidates. But the nicest part of it, and it's like history is repeating itself. Changana Gumete was the current president at that time. He was fresh from visiting Russia. He came back and said, comrades, in the National Executive Committee meeting, I saw heaven on earth. I saw heaven on earth in Russia. From today, the ANC will be a communist party. We are adopting communism. Anyone who disagrees with us will be expelled from the ANC. Right? On the other side, Pixley Kaisakaseme, the founder of the ANC, said never. These foreign ideologies, we must get rid of them. When he was contesting, he was campaigning to say, vote for me, yes, Pixley Kaisakaseme. If we win, we are going to expel all communists and socialists. And very interesting, Pixley Kaisakaseme won the 1930 ANC conference. And true to his word, he expelled all communists and socialists from the ANC. So it's like history is repeating itself. And I think the Communist Party, it is their right to say, we no longer want to belong to our house, we want to stand on our own. But also the ANC, they must wake up for their own mental health and face the reality that their political wife has divorced them. The sooner they identify a new wife or maybe to continue with their life, the better for the ANC. Tatan Masuk, time has just run out of us. Enjoy what is left of your Tuesday. Absolutely, Tatanipe. Thank you so much, my brother, and my humble best to all the listeners of Mganalone. Thank you very much. Inkomo, iseswa mingisa Mganalone FM. Tatana Elvis Masukani. Komeleni alama ungwine ayitweni bonga msaba ore ambiri time sekwi. Emagumena armone tuminete tsene kupela wana ya kumenan kesili tatana hlolane fanol magaisa cancer sin yobia yale ya kuba mzaberi wa Xipano Orlando Pirates ahlangana na ngozi ya movha nthemba tatana Walter Manganyi bengetsaki makhalewane ku bakwa yata kubula kwala vikini bakwa se Pirates min rubela video liye tatana Manganyi yilohla ku yilia yako wameme za uhezeki rini kama msultan unavelela kuatsa ahola hindala yaliya kambe luya mdzaberi wa khali na yena wa Orlando Pirates lalika Al-Ahly mankombe nyangwa hey nyangwa yena ungavi ukhawu ukuma mankombe nyangwa khawu ya kwala kama msultan sweswo hasha vanyiko stole na Xipano xa swa mitlangu kwala ka Munghana Lonene FM ina sweswi yisa mahlweni leswaku kha va vulavula hi Tatana Masuga n'we mi nga na ku tsakela ku yisa mahlweni hunguleriwa na hi mitsweneni ku n'we mi ri yini hi byo veri vuxaka bya SACP kahle nhlengelo wa mavandla hi woxe wu herile mi vona swona n'we loko ku ri ku herile ka vala vanharhu va nga koho ku ta sala mani a yimini ku na COSATU ku na SACP ku na ANC loko ri vuxaka lebyi herile ku ta sala mani a yimini hi leswi ni lavaka ku vutisa swona kasi xa vumbirhi
kuna mabindu tikhampani leti ti nga le ku tiviseni ku va ti kha ti hunguta vatirhi kambe swi twa longete a swi mahungu ngopfu swilo leswi vanhu vo va ku hlongoriwe vele vo va ku heleliweni mintirho a tikhoneni maswisa leswi vo va ku heleliweni hi mintirho a tikhoneni vo va ku heleliweni hi mintirho a tikhoneni kambe a swi le ku endliseni xiswona leswi kumbexana a swi languterisiwe xiswona ku vele ku heleliwe mintirho ta va ku na khampani yo karhi yi ta deliza vatirhi va ku tlula magidinharhu ku na khampani yo karhi yi ta deliza vatirhi va ku tlula vangani swi swa muxaka wolowo n'wemerini hi le ka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 kumbe mi tirhisa mathebula dp@sabc.co.za @africa munghana i twitter handle ya kumbe i x handle hi ndlela yaleyo sa hi ku timingisi ra mina 0860002543 na tshembisa ntarteka riqingho rerani andaka leswi Dumba na mina na the G-Funk Ike Ngobeni eka ri languta mimirhi leyi yi nga ya xintu leyi ripfumelo ra wena ri pfumelelaka na yona kumbe yi alelaka vona ka mina ripfumelo ra mina ka mirhi ya xintu kumkule yona hambileswi ni nga mukreste na yoni la ku ni hanyisa a ni vi na yona hambilwi na yona ne loko yi ta ni hanyisa hambi na yona ku ni ta yi tshika ni ku ra sweswi ni le ka vupfumelo byo karhi ivi swi nga fambi swona swa ni ta ni tirhisa swi ta tikomba mahlweni hosi ye swi tivaka xikolo i vutomi xikolo i vutomi 2 to 3 musumbhunuku ku fika ra vutlhanu eka Munghana Lonene FM magombandlela 0860002543 aya amkeleni lo mingisa nihlekani aye mjani tatantewu aye tatantewu papa mina mpfukeni hi pfukile ngobo mpfukeni loko mi la ku ta vona ku n'wana la kaya a nga engisi nawu wu endla leswaku vani n'wana a n'wi pfuxa ku pfuka ni dya vuswa just ku la ku ona lava va swi endlaku lava CCP va le ku onheni ngopfu hi ku ku na laha a va kuma ti-position under ANC se sweswi va la ta tikumisa ku yini hi ku le ku yiwa kona leyi va lava ku koka van'wanyani vanhu va ya leyi ivi sopa ntsena byo byi endliwaka ene lebyi nga ta endla ku za ku ya huma loyi va nga ta ku u tekile mali yo karhi a ya pfula phati swi ta huma sweswo hi ku loko mo swi languta kahle xivangelo xa vona ni xi voni mina lexi nga za ku xi va hambanisa na ANC hikwalaho ku swiboho hinkwaswo leswi va swi tekiwa na vona ne loko va suka va ya tshama va endla ti-meeting a va siyiwi helo lavaya vanhu a ni twisisi ku lexi va xi lavaku yini va peta vanhu a madyeleni man'wanyani ya tima hayi lama a rihlaza hi ku loko mi la ta vona na vona va lavaya va nge a va ha la ku va xirhi xa ANC kumbe ni ta kumeka ni yimile aside ku hava la nga swi tivi ku va lava va hanyaka ku fana na byalepfani va cinca mundzuku va cinca va zini va lwa ngopfu laha tatani phenipheni kwalahaya loko va ya va ya jikelana va swi tiva va lava leswi va lavaka swona se ko va ku tlela a va nga hi byeli ku na ku endla yini se va fanele va tumbela un'wanyani munhu leswi swi dlayaku tiko vanhu va ka hina a va swi lavi ku South Africa yi va na kurhula i hoyi ntsena yeni yi nga kwele tikweni leri hi nga ta ka hi nga ri vuli tshama ku yi ka ku mundzuku munhu a susiwa ku ri ku munhu loyi a swi endlisaku xisweswo swi vile kona before hi ku munhu a wu endliwa minister of finance tiawara mundzuku pfuka wu susiwa ene hi leswi se va ku va swi tirhisa na kwele ka phati ya vona swi endlisiwa xiswo swiya ene loko vanhu va va byela va ri a hi swona swilo leswi nga swona hi swihi ku na sweswi loko va ku vona va ta kota ku yimela van'wanyana ntirho ku hava yo nga ta xi kota lava swo fana leswi nga endliwa na kokwa Mathunjana so ku heli vanhu munhu a tlhela nga yisiwi ka commission va hela vanhu hi swo swi ya ku endliwa ku va ndlela yo heta vanhu la South Africa ku hava xo xi tisaka xa peace hi ku va suka la ku nga na peace kona mi ya lava yini leyi
na swi twisisa ku munhu eka ku nsati lontshwa u kahle swi nga va kahle loko i teka un'wana n'wansati swi vula ku no na mhani wa n'wana a tshama ni vulavula ku loyi nsati loyi no lava nsati lowu untshwa mara nsati lowu a khale a nge lahliwi mani loko mi tshama na nsati lowuntshwa loyi a nga ta fika a mi lahla futhi loko mi vuya mi la ku ta kwihi hi ku nkarhi wa xipedi xa wena lo nge u swindli swi tele ngwa swi nga onhaka loko no mi byela mina loyi so loko vula sweswo mina ni yini xikolweni xa driving xa professional xa under sita loko mo hi vona hambi yo sita yi borile ku bola hi mhaka ku a yi ri under mani a yi ri under n'wana lava ri mani lava sweswo a va ri karhi swa vana va xikolo swa sponsora leswi a swi humi certificate ku komba ku na swin'wana swo ka a ni va rhandzi kahle bava lavayani mani va ri mani kahle a ni va rhandzi lava va teketela certificate va veka swi nga humi mi nga yi vuli ku certificate xi heta kokwani demand certificate xi heta 3 years 4 years mara leswi mi nga endlisiwa hi government va karhi va tsandzeka se i swilo leswi nga ta va swi endla hi ku mabandla lamaya va tsandzeka ngopfu vanhu va yeleriwa hi mintirho ku hava lexi va xi editaka sweswi va vona ku a va ha koti ku generate mali hi ku va tsandzeki ku assume all companies ku va vuyeriwa a va tshiki mani hayi mani va nga yi endli sweswo hi swona matoa swin'wanyani Nimetwit 0860002543 nangona kwi Africa wa vulavula ile ka munghana lonene FM komba ndlela hi ndlela yeleyo a hi ku timingisela mina 0860002543 ku itwa ku ngwangulo wena with ye hi ndlela yo yale van romele video leyi ni nga vulavula yona kumbe ntsawulwa ni khani vulavula hi wona wa ku va ri ririni wa meme sawuyezeki kambe ntamtisa zona nga sifamba ngwe mi nga va ku mi nga sinangana na yona kambe ke ayi amukele n'wana mingiselelo nhlekani ka Pat minjani buta mina ipfukile n'wana minjani mi vulavula na Mafukwana la Bridgeway ayi Mafukwana Pat loko mo langutisa politiki la yi nga huma kona 1994 loko ya kona a ku fuma ANC teke mfumo ka National Party ANC a ku nga ri timhaka ta ku ri yi na power ngopfu ya ku tlula emaboli ko va ku ri mfumo wa National Party a ku va nkarhi wa ku ri na matimba ya wo ya fike emakun'wini mfumo un'wana wu na masungulo wu na ku fika emakun'wini se sweswi SACP na ANC SACP yengeri sweswani ya tiyimela yona n'wini sweswi a hi timhaka ta ku ri Solly Mapaila wo va na problem ku ya leswi vanhu va vulaka swo va nge ri problem ya SACP a hi SACP Solly Mapaila i timhaka ta ku ri mfumo wa ANC sweswi wu fumile nkarhi wa wo wa ku ri u khoma power hinkwayo ka yona wu herile wu fikile emakumu 8 years 35 years is enough National Party na yo yi fumile na yo nkarhi wa yo wu herile sweswi i mfumo wa ku ri ANC na yoswa yo huma eka power ya yo yi famba hi coalition ku fikela another 5 years again se party yin'wana yi ta huma leyi nga ku yi na matimba yi kona se yi nga ta fuma yi ri one mara sweswi ka 2029 ku fikela 2035 ku ta va ku fambiwa hi mfumo wa coalition ANC matimba ya yo ya herile is enough ava amukele ku ri na SACP a yi lo kwata a yi lo huma ko va timhaka ta ku ri ANC nkarhi wa yo kambe xivutiso ku ta va ku hiko mi fika njhani ka ku matimba ya herile swi nga va swi landzelela hi vulavisisi bya xisayense byihi lebyi byi fikisaka ku na nkarhi lowu matimba mi nga fika ku mi yima na le ka munghana lonene FM mi ku ya herile Butphethe loko mo langutisa from 1994 ku fika sweswi ni nga kwala Bridgeway la a ku na xilo i mani vulavula hi province le ya Limpopo Limpopo
eka the former government a yi ri na 3 wa section ku na mfumo wa Venda, Gazankulu na Lobukwa. Since ANC teka mfumo in 94 a ku na lexi yi nga xi endla kumbe ku aka plant leyintshwa ya mati. Ti-plant hinkwato ka tona hi leti ti nga siya hikokwalaho Ntsanwisi. ANC a yi endlangi nchumu. Every day sweswiwani hi vulavula hi ku ri Giyani a yi na mati, Giyani a yi na mati. Mehe ni tshama laha Bridgeway mara ni huma eJuliusburg. Loko mi tiva Juliusburg a ni nwa mati kusuka laha xikolweni xa Dumela kusuka ebodweni le nkoveni leyi. Kokwana Ntsanwisi 500 meters yin'wana a ku ri na phayiphi ya mati. Na tikrente ta mati na makhwatini lena a va fida na swiharhi leswi nga ku a va swi tivi. A ku nga ri na problem ya mati. And ti-plant hinkwato ka tona emani vulavula hi plant leyi nga laha Lethaba laha. Lethaba nambu wa Lethaba a wu thyi. Namuntlha lowani i le khulukeni sweswi. Plant yi kona lahaya. Mara mfumo wa hina wa ANC wu tsandzeka ku supply 50 wa malayeni ya mati free. Mati lama yi nge rihanyo wo sweswiwani laha. If main type lesi wa ku laya planting ya Lethaba laya ka fika eJuliusburg hi leyi nga cela hikokwalaho Ntsanwisi. Ni namuntlha lowu na vulavula hi ku ri loko no ya sweswiwani kwalani pipe leyi nga ku yi strong yi endliwe hi ti-asbestos a yi pfuta yi endli nchumu hi leyi nga siya kona Ntsanwisi. So ANC since yi nghena yi cele tiphayiphi laha tlhelo ka phayiphi liya va ku va ri i kontraka hi mi tisela mati. Ni vulavula sweswiwani yi cele swin'wana swa ma 20 times kumbe 25 years mati ya hinkwako a ya humi. Kambe a hi pfumeleleni ku mongetelela loko mi ku a hi pfumelelani ku mina n'wini loko ni ku mongetelela leswaku 20 times kambe mo vula ku nga va ku ri kambirhi kumbe kanharhu 20 times. Vuliphete khale karhi ku ceriwa ku te contract tingani leti nga cata embati laha. Many construction leti ti nga ta laha. Namuntlha hi vulavula hi contract leyi nga suka le Nandoni lena ya Giyani. Vanhu va Giyani even now a va kumi mati. Since va nwa sweswo mi swi hlamuserile kambe leyi a ni kaneta yona hi leyi ya ku kwahala ka n'wina mi ku ceriwe 25 times. Ni nge mongetelela sweswo swi nge endleki ku ceriwe ka 25 times sweswo a ni ntiyiso. Ni mana n'we mara ni vulavula na ANC vuxaka bya ANC na SAP. ANC a yi amukele ku na matimba ya yona yi herile. Mfumo wa woho wu herile. National Party yi vi amukela ku ri na no mfumo wu herile. Va declare va teka mfumo kahle peacefully va wu hand over eka Mandela. So na yo ANC leyi na yi fumile na yo a yi hand over mfumo kumbe a va fambe hi coalition leyi va nga ta famba yo inkomba pa cancer snene 0860 002 543 nebhakabhaka liwinile iPirates club esupport abafundisi club esebhayibhelini wamemeza uHezekiya ethi hi ku tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 ni nhlekani. Sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM a ni ku twisa leswi a ni nga kambe ka video kambe ka mpfumawulo lowu na ku tlangela ku wona sweswi a na lava ku twisa vunanga na leswi swi Ruth Maphopa a tiphinaka hi swoho sonta un'wana na un'wana na mixo ne la ka tikhwayere wa swi twa ku mavatini ku va nghene njhani va ti mathambo hlangana ai swi ni tsundzuxa khale ka so ka ha ri na chachulani na vatatana MJ Maswanganyi va ri van'wana va la ka swilo hinkwaswo swo yimbelerisa a ni tsakisa hi loko vanhu va kha va endla sweswiya swa i ku conduct loko va kha va mara van'wana vo swi nyanyisa ni van'wana
kambe swi tshikeni sweswo a ku ri na vulala byin'wana byikulu kumbe mphikizano wun'wana wukulu a xikarhi ka Risinga na Hanyani Thomo gere hayo yo pfa yi nghena a hi tshikeni sweswo a hi yeneni ka lexi hi nga ka swona ku na mingiseri la layinini la inhlekani a ku na munhu la 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM inhlekani buta mina mpfukeni hi pfukile njhani Potpet hi pfukile buta mina khetsa swinene loko mi bela riqingho mi rini n'wini ya mani ko va ku loko ku ri hi ku a wu landzele tipolitiki ta South Africa swilo leswi nga ku humeleleni hi ta va nga swi vonanga swi tikombe khale that's why lava va nga tlhariha Potpet i nkarhi wa ku va hatla va ti humesa ku loko vandla leri hi ri rhandzaku hina van'wana riwa va ta ku a va nga ri kona hayi ku vo tsutsuma hi mhaka ku va i swilo leswi van'wana loko ku hlanganiwa mithinini a va swi vula mara hikwalaho ka ku a ku tirhisiwa ti-powers na matavano swa ku hi ku vona va na matimba va nga pfumelelani mi kuma ku i gina u tikuma u karhi u famba ka swilo swa wrong vanhu va karhi va swi vona leswi ingaku loko ku ri ku a vuyo swi tirhisa ku lunghisa vandla i nge vandla leri sweswi nga ri ka xona xiyimo lexi loko mi za mi vona a hi mathavatha ntsena swo ya hi ku loko siku leri munhu a lava ku vulavula i vulavula a ri ka platform ya njhani loko hi nga rivali Gigaba na yini kala vulavula tin'hwetinyana leta ku hela na a hi khale na Lady Phando na hi vulavule swin'wana swa ku loko u ri murhangeli i fanele u teka swiboho sweswo swo komba ntsena ku varhangeri va vandla leri ka nkarhi wa sweswi ve le ku kumeni ka nga ku mimbhovo ya ku la ta huma ku va kombekana ingaku vona aka leswi swi nga humelela swa corruption leyi nga kona South Africa bona a va nga ri part ya swona ku ri hi ku hi ntiyiso hinkwavo a va ri ka swona because loko mo languta ho tlhelela ndzhaku swilo leswi sungule kwala ka va Zumanyana laha swi karhi swi vuriwa vanhu va ku bona va nga famba va nga mbalangi kambe mi fika njhani kwala ka ku swilo leswi sungule ka va Zumanyana mi vula yini ku Zumanyana i ku swilo leswi i te Zuma loko a nghena a nanini hi laha timembara to tala leti a ti nga ri kona hi nkarhi lowa wa Thabo Mbeki leti ti nga lwisana phambe ti nga tikuma ti ri matimbeni laha ku nga sungula ku Gupta yi va koho ene leswi nga endla Gupta yi va kona hi loko nkulukumba loyi sweswi vanhu va nga swi voniku leswi a nga endla ku South Africa hi va hi ndlela leyi Malema a nga sungula ku pfuxa vanhu va South Africa ku hey le ka ANC ku na swilo swa so aka ANC swi fambisiwa so Zuma a teka xiboho xo hlongola Malema vanhu va karhi va swi vona mara a va nga swi lavi ku Malema a famba but because Zuma a ri president va swi pfumerile ivi sweswi hi swona swi va khela ku mahluka because kwalaha ka Malema hi laha swilo swi nga sungula ku onhaka a hi nga swi tivi na ku loko ku ri palamende ku vulavuriwa yini mara Malema i vuye a swi kota ku lemukisa vaakatiko va Afrika-Dzonga hambiloko ku ri ku hi nga swallow ti-pride ta hina hi lava ku kombisa ku hi fika aka xiyimo lexi hi ku tlharisiwa hi Malema mara lava nga tlhariha va swi vona ku hi ze hi fika ANC yi fika ka xiyimo lexi yi waku yi tsemelela hi Malema hi ti-peace hi karhi hi swi vona mara hikuva hi rhandza party hi kale hi pfumelela ku hayi Malema a nga vuli swona mara a karhi a vula swona swin'wana a swi adiraseka hi nkarhi wa koho mara vanhu va chava ku swi adiresa hi ku rhandza party leyi sweswi yi nga ta siya vo tala va nga ha ri mintirhweni ku ri hi ku a wu ri kona nkarhi wa ku va regroupa va va kahle loko mi nga vulavula mukutani mi sungule mi kombisa ku vanhu lava van'wana va vona va kha va chika va kha va swi vona ku i nga ri lesi hi ya ku weni se loko ku sala ku ya wiwa hina hi ta va hi nga ha ri kona swi fana na loko vanhu va byeriwa ku xihahampfhuka xi na xiphiqo va sungula ku huma hi ti-parachute kumbe van'wana va byeriwa ku xikepe xa mbombomela va sungula ku mbalambala ti-safety vests kambe xivutiso ku ta va ku na loko va kha va vulavula va kutani ha swi tiva ku okay kumbe ni nga ku ha swi tiva kambe van'wani va vula ku va swi tiva ku na n'wa mi ri kona loko xi kha xi sungula ku boxeteriwa xikepe lexi van'wani va mi byela ku nghena mati laha van'wani va ku hayi i khale ma kha ma nghena hi laha swi na swiphiqo xikepe lexi a ha ta famba i ntiyiso a heta ku a hi ri koho mara i ku loko ma vona politics board ku tirha majority maswisisi ku tirha tinambara hambi mu ya ka conference
ku fika ku va na vanhu vo karhi lavo tala vo fika va yima na swiso emandleleni wena hambi u kaneta u nge humeleli and va ta gina va ku sideline u gine u nga ha ri ka section ya vona hi ku i lava ku dya i gina i yima na vona ku na we ta kota ku kuma xivandla mara ku biha ka swona ka tipolitiki i ku lamiya ku miya wa kona mi wa swi chavisa hi ku lavaya already se ingaku va vona va kwale henhla va huma hi 1-1 hina a hi ri hansi hi sapota swona ku ri ku ho tirhisiwa hi sala hi ri ku hluphekeni because loko ku wa ka ANC ku ya hlupheka hina a hamba hi vota vona lava already va setile swilo swa vona va na rifure ri hina hi nga va sapota ku va ri kuma hi tindlela ta wrong that's why ngona va mathavata va huma va lata ku va ku vona a va nga ri part ya corruption na khetsa swinene papa ni komo ne so mingiselo mngana lo FM ani khani ku ni nga steka mingiselo lo hetsela lo ni kombela report ka n'we mingele ku fambeni ka patu ra kusuka ka ikona 18 ku ya fika ka Makuleke a hi tshame hi kombela ku ri pfuxetiwa patu leri ni kombela mi ni byela ku ri pfuxetiwile ke kona 18 ku fika ka Makuleke ku na n'wina mi famba ku hi patu ra ka lero n'wina mi tshama kwala ka va xikonelo ku ya ka Xikundu loko ku lahliwa Big Moss ku tivisiwile hi premier lava sweswi va nga suka tanihi venge va suka tanihi mutshama xitulu wa ANC ya Limpopo ku ri ndliwile patu leri ya ke kumbe ra kharandliwa kumbe yini ni nyikeni xiviko ni la ta kota ku loko swi koteka vhiki leri ri nga heli hi nga vitanangi MEC wa mintirho ya vaaki a Limpopo tatana Ernest Rachweni va ta hi hlamusela kahle ku le ku ndlekeni ka yini hi tlhelo ra mapatu walawo na n'we mi suka ku ta rental mi kongoma ka mujaji no i south i yini mi ka patu leri ri va ku Deer Park ya ri herile na la ta rental ni lava mi ni vutisela sweswo kamba hi tekeni mingisero loyi a ri wo hetisela nhleka Communist Party na ANC ti file ene ti nge pfuki ene vumbhoni byi kona hi ti-election leti nga hela ta 2019 leti ya ku hela ta 2024 ni swi voni ku yi tirhi njhani ko sala ku ri loko ho vuya ka ti-election leti nga tata va to kuma kwala va nga zama kona Limpopo na le Eastern Cape na mi byela ku Mpumalanga yi fambile already na la yi fambile Northern Cape se vo Salma Paile na vona hayi ku hava lexi va nga xi endla a swo ku na ti-by-election kwala xixiko va kumangi 1% kumbe 1 vote kumbe 1%. No, I 1 vote i 1%. I 1%, I 1 vote vo cha ku hi byela ku vote hela wala wa candidate ntsene mani so veke lungi vona a va fanele va swi tiva sweswo Botpet i daki na nkarhi wu herile khezile botame ni khesila ai ya mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula Sabi White River na le Hazyview fana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele hawo